cinta mah orang program kaji lah itu berubah itu karena program tanda Balai hambai ini baru takar jalan nih blok komite ni enggay kasih ada felicitation program jeung oro mau bukri komite hall jompu jola mau jeung actually felicitation kam cini party ni program bongkha tangi male jeung election paimani pore cini party ni warriors rok bai jeung manen jola ma leya ka ham khai kok selanan time kita ma leya lai best ni karone karon tangi male jeung bo elected mun thamon ya gulo assembly rok bongkha Enggak yang area visit kaimang time loh itu mah ada ya batin kasih program mereka ya program orang Thai mereka sini tak kau bilang nino am sini opera sini barang barang khatung MLA coy lamni kono busung orang lampu shop mereka kai ceng boleh khatung thogo tan bagi mereka sini am sini lu kurang na ceng orang besar tis hebat laiman besar sini party nanti saya kaham kaya ceng orang development ini sama keleman orang nanti ceng kok salah ya emang kaham fruitful ceng jeta meet sini program kam jeta meeting Obo tini cini DW tongo, YTF tongo, loton milai ceng loton kalimen iba. Tapi mau ceng kasih future op, ceng bahaya cini party no ceng tep kerak kelang thangma, arbus kali cini edisi village committee election. Ob nanti tinggal alus nang karo ceng ngomono di sana lagi jata, cini baru takar jolalo. Cini je cini blog jompo jola RD blog, jata under je BC. Kemudian election ceng musuh ceng naine je sekolah ceng orang birudi dol, kiri kain ceng cini orang pas kelang thangai, kai sepun birudi dol ni mangla. Obono jeng dina proman mono cini meeting pagi. Ketai cini obono jeng tabu kok salai tong jata area no jeng elected cini promotion kaman ya gulo. Bubagra ni jeng nasib mungkului. Jeng mo taman sana actually itihas kasih jata taklai ingka. Je itihas dibani itihas pun semua lai bungo sih gitu. Je taklai regional party nengai terota jeng je MLA ingka. Ar omo sudah MLA cimin ya. Omo itihas jata jeng taklai opposition ti promote asuk iman kha ombele kok kotor tai chini mo thani no leader of the opposition LOP bo sing songjakha angka mo chini balaiken bidang tang rule kotor ong tong tabo ebong ti promote je pro kok sawo alada kono party punya kok sare obosung nugui to ngam bagge ti prahani ti prasao na ngamun sanam sungo chini mission chini vision chini nasik man tabo thing tongko ebong chimbas kangobo chini nasik man je greta ti pralen obo nasing chini chimbas kang ago amba jompu lah di bolong ni je bisingo Ibang mana di pride dong hote hote karen lama tuh tuh di pride apa nanti bis kang ini kurang lebih bahaya juga bahaya sini. Belai hambai nok seman na ang last bila audition obo haino. Omot kisah kaje jompo jela di blong ni bisinggo tinta bisi. Belai kini tuyo jago man thogia je jagawo ang abu mas ho je jagawo nang yar ke manu sumte. Je jaga nangui tongo. Nini sogoria ponse ye kilabar ma ponse takasha ni thelako ongko bisi. Jeng aja gawa cile tui nang tongso kinto a bisio no tui bojo kini tamu. Enggak tabu dry season. Jeng bus kango jeseng mansa jeng ada SDO be kok salai ka di WS ni. Berono bahaya jeng immediate short time bisingo tank arba rigma jata water distribution. Enggak cini bus kango program botongo jeng jeseng mansa jeng am se jeng cini party ni jeng tui water distribution kajeng.